U okviru Dana evropske baštine, čija je ovogodišnja tema Kulturno nasleđe za sve, 30. septembra je održan izuzetno sadržan i zanimljiv program koji su osmislili i zajednički realizovali bibliotekari iz Narodne biblioteke Požega, Gradske biblioteke Vladislav Petković Dis u Čačku i Narodne biblioteke Stefan Prvovenčani u Kraljevu. Uspešna profesionalna saradnja zaposlenih u ovim ustanovama doprinela je ostvarenju kolažnog programa simbolično nazvanom Kultura na šinama, organizovan u čast Godine Evropske železnice. Cilj ovog projekta jeste da se 3 grada ujedine, i to prugom koja ih spaja i promoviše ovo pomalo zaboravljeno prevozno sredstvo, ali naravno podsticanje ljudi da se okrenu knjizi. Učesnici su bili deca i mladi, bibliotekari, pisci i slučajni putnici. U okviru manifestacije Dani evropske baštine koje podržava Ministarstvo kulture i informisanja. Program je prijavljen, vrlo kompleksan, a ima veze sa Železnicom Srbije upravo zato što je tema Dana evropske baštine ove godine all inclusive, odnosno kulturno nasleđe za sve. Tako da smo mi smatrali da je voz idealno prevozno sredstvo u kojem se mogu naći ljudi svih generacija, statusa, obrazovanja i tako dalje. Tako da ideja koja je potekla pre svega od Kraljevčana i Požežana, od pesnika Miloja Radovića, inače bivšeg bibliotekara iz biblioteke u Kraljevu, kao i od koleginice Danijele Skoković koja je danas sa nama, oni su rešili da napravimo jednu kružnu rutu i Čačak je to svesrdno podržao kao ipak grad koji je između Požege i Kraljeva. Ta ruta bi bila, kroz tu rutu bismo spojili, da kažem, i prirodno nasleđe i kulturno nasleđe ovog kraja, kada već imamo nekakav spoj železničkom prugom. Sem toga, ideja je potekla za ovaj program i što je ove godine obeležava se Godina Evropske železnice, tako da čitava Evropa raznim programima učestvuje u obeležavanju i promociji vozova i uopšte železničkog saobraćaja. Kada smo se dogovorili da bismo mogli povesti decu, mlade, bibliotekare, zatim pesnike, umetnike u taj jedan voz kulture, onda smo kontaktirali Železnicu Srbije i naravno dobili podršku od njih i oduševljenje ovom, da kažem, jednom promotivnom aktivnošću, pre svega za srpske vozove, a potom i za kulturu. Čačani, učesnici projekta Kultura na šinama, okupili su se ispred stare parne lokomotive na železničkoj stanici, gde ih je Nevena Petković, bibliotekar Odeljenja za decu i mlade, upoznala sa istorijom železnice u svetu i Srbiji, ispričala nostalgičnu priču o nadaleko čuvenom vozu Ćiri. Putnici su na zidovima čekaonice mogli da pogledaju izložbu Poziv na putovanje i podsete se ostvarenja zavičanih književnika koji su bili inspirisani vozovima. Autori ove postavke su čačanski bibliotekari Olivera Nedeljković i Vladimir Simić. Ova izložba na pomalo neobičnom mestu u železničkoj stanici Čačak zapravo je naš pokušaj da mi kao bibliotekari promovišemo knjigu, promovišemo kulturu i van naših prostora. Izložba je naslovljena Poziv na putovanje i u okviru čitavog današnjeg programa. Na samom njenom početku ona predstavlja stvaralaštvo zavičajnih književnika, od najstarijih, od Isa do savremenih autora, koje kao motiv imaju voz, železnicu, železničku stanicu, čekaonicu, putovanje uopšte. I zapravo naša ideja je da, iako nam se čini da vozovi i knjige nisu prisutni, kao što sam rekla, u životu savremenog čoveka, ipak oni zauzimaju još uvek važno mesto i nisu samo nešto što je u naš život dolazi iz prošlih vremena i jednostavno, znači, neko se o vozovima razmišlja s nostalgijom, neko u vozovima vidi mesto
susreta, neko na železničkim stanicama od naših stvaralaca piše kao mestu rastanka, kao mestu povratka, recimo iz logora, kao mesto zaljubljivanja, kao mesto kraja ljubavi. Neko piše o vozu kao simbolu prolaznosti i tako dalje. Zapravo zaista je širok spektar načina na koji su u književnim delima vozovi zastupljeni. Tokom putovanja do Kraljeva zainteresovanim putnicima su podeljeni vaučeri za besplatnu godišnju članarinu u biblioteci. Putnici su imali priliku da čuju priču Olivere Nedeljković, Karta za sve pravce. Na stanici u Kraljevu goste toplo su dočekali bibliotekari Kraljevačke biblioteke. Nakon pozdravne reči magistra Miše Milosavljevića i nadahnute besede dr. Dragoljuba Danilovića, okupljena publika je na peronu razgledala postavku Od malih čitalaca veliki pisci, čiji autor je Jelena Andrić. Nakon kratkog kulturno-umetničkog programa koji je vodila bibliotekar Danka Spasojević, prisutni su se uključili u stvaranju Voza od želje, kojim će za svoj jubilej biti darovane Železnice Srbije. Ovo nije samo simboličko povezivanje žitelja ova tri grada, Požege, Čačka i Kraljeva, već i sasvim konkretno povezivanje institucija kulture, tačnije biblioteka iz Požege, Čačka i Kraljeva. Mi imamo tu sreću da se na ovom putu putnici zadržavaju sat vremena, znači tu imamo jednu pauzu gde učesnici programa mogu da se okrepe, ali imali su prilike i da čuju jedno predavanje doktora Dragoljuba Danilovića, profesora ovdašnje gimnazije, o značaju Kraljevačkog oktobra, o streljanju Kraljevčana 14. oktobra. Imali su prilike da čuju poeziju neke od naših mladih uzdanica, dece koje su nagrađena, između ostalog nagrađena na festivalu humora i satire u Lazarevcu. Ta deca će biti učesnici programa u samom vozu i tu će verovatno da uspeti da pokažu svoje umeće, a i naš doprinos, pored Dejana Aleksića koji je krenuo iz Požege, što se tiče pisaca, zapravo pesnika, doprinos će naravno dati Snežana Todorović iz Kraljeva. Učesnici programa imaće priliku i da vide jednu interesantnu izložbu naše kolegnice iz Kraljevačke biblioteke, koja će vam pokazati kako se od malih čitatelja postaju veliki pisci sa fotografijama naših najpoznatijih dečjih pesnika i književnika i onda imate jednu biografiju zapravo kako su oni postali veliki poznati. Na prvom mestu nam je promocija čitanja, da mi pokažemo kako čitati poeziju i kada uđete u voz ili autobus imate priliku da sami uzmete nešto da čitate. A ovde želimo da pokažemo da to možemo da uradimo i grupno. Zapravo da slušamo neke poznate pisce, pesnike, da u tom programu nam učestvuju i deca koji jesu naša ciljna grupa, ali i svi oni koji se voze. Tako da zahvaljujemo naravno Železnici. Ovo je njihova godina, Evropska godina Železnice. Mi smo želeli da im nekako i uveličamo taj praznik tu godinu i oni su nam stvarno izašli u susret ovom prilikom im zahvaljujemo, ali kažem, nekako nam se čini da je uz to promovisanje sigurnosti vožnje železnicom, da postoji jedna druga vrsta, to je ta kulturna, neka, ajde da kažemo, sigurnost, kulturno uživanje prilikom prevoza. Mladi putnici, naši sugrađani, od kojih su neki vozom putovali prvi put, s pažnjom su slušali zanimljivosti o železnici i trasi koja prolazi kroz ovaj deo Srbije i mnogo drugih zanimljivih činjenica koje su naučili tokom ovog putovanja. Sviđa mi se zato što je biblioteka po smjerima organizuje mnogo više
ovakvih događaja kao što su radionice i tako to i lepo što se upoznamo sa kulturom drugih gradova. Volim da čitam i poeziju i prozu i kažem sve oblike književnosti i veoma je lepo isplanirano. Pre polazaka bibliotekari su nam nešto pričali o vozovima, a kad smo krenuli jedan pisac nam je čitao poeziju u vozu. Mnogo je bilo lepo, ja sam se danas prvi put vozila vozom i mnogo mi se svidelo. Mnogo je lepo osmišljeno, evo čak smo i neke knjige dobili i baš mi se sviđa. Bilo nam je baš zanimljivo, imali smo i posluženje, vozili smo se vozom. Da li si se prvi put vozio vozom? Ne, dosta puta sam se vozio vozom. Pa, baš mi se sviđa. Pre sam bila možda vozima koje vrše obilaske oko gradova, ali ovo je prvi put da idem na veće destinacije. Danas mi je bio prvi put i ja sam imala mali strah da se vozim vozom, ali vidjela sam da nije ništa strašno i da je čak prelepo i utisak mi je jako lep. Dobili smo ovu knjigu i jako je bilo lepo i zaista voljela bi da se ovako nešto ponovi. Kada se tačno u 10 časova na stanici u Kraljevu začuo zvižduk voza, učesnici programa sa punim rukama izdanja Kraljevačke biblioteke, kojim su darovani, krenuli su nazad za Požegu. Usput su im svoje stihove kazivali Dragan Jovanović Danilov, književnik i direktor Narodne biblioteke Požega i kraljevačke pesnikinje Biljana Miljković i Snežana Todorović. Živeo sam u velikom ženskom plemenu. Baku sam najviše voleo zato što nikada nije čitala Dantea, baka je samo pravila gibanicu i to je bilo dovoljno. Bog ne postoji ako nema molitve, kristalne čaše nema bez šampanjca, a bake bez načvi u kojima nas je sve zamesila zajedno sa lučom mikrokozmom, narodnim poslovicama i majčinim mlekom. Da nema baki, ne bi bilo očeva, cigana, pesnika, ni zlatnih Beatlesa, ni Branka Ćopića, ni Belih ruža. Bake rađaju kraljeve. Bake su maratonci koji trče kroz stepe povesti, jer bake samo rade, 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 ne čekajući subvencije Evropske unije. Bake kad peku štrudle kao da peku ceo svet. Bake su demjurzi naših kuhinja i špajza, krojačice kraj sklerotičnih singerica. Bake imaju srca anarhista. Da su svojevremeno uzele zakon u svoje ruke, zasigurno bi izbacile s vlasti Staljina, Franka i Pinočea. Bake su rođene istoga dana i godine kad i njihovi unuci. Bake te u mednoj dokolici grle, ali ne rukama, jer rukama se ništa ne može zagrliti. Kada smo budni, istisnuti smo iz istorije. Zato u svakoj čauri spava po jedna emancipovana svilena baka. Velika je to sreća za Srbe, jer naše bake to su naši planinski venci i naše planine. Bake su važnije i od 7 svetskih čuda. Ovu zemlju bake pretvaraju u nebesa. Razapete nad nama kao šatori, bake su besmrtne. Iznad baki je jedino Bog. Putovanje. Na krilima mašte lako se poleti. Potrebno je samo osnovno poneti. Delić dečje igre, mrvicu veselja, kofer prepun snova i najlepših želja. Jednu malu tajnu, da ne čuje niko. Ljubavi u srcu, evo, ovoliko. Pesmu Tako mnogo. Tako mnogo zavisi od konca koji starica prinosi tankim usnama, da bi ga lakše udenula u igleno uho. I od upornosti samonikle travke pokraj brižljivo negovane cvetnice. Tako mnogo zavisi od mirisa sapuna kraj dvorišne pumpe, proleto stofarbane u jarko crveno. I od tragova mlečnih sekutića na kartonskom listu slikovnice. Tako mnogo zavisi od svega što postoji, uopšte i ne pomišljajući na to. Hvala.
Ja smatram da je poezija najvitalniji deo srpske književnosti i rekao bih ne samo srpske književnosti, već i srpske kulture. Danas se u Srbiji piše značajna poezija, velika poezija, imamo divnih pesnika, ako pogledamo taj raskošni luk od najstarijih pesnika, kao što je recimo Ljubomir Simović, pa preko pesnika srednje generacije do pesnika najmlađe generacije koji tek stupaju na scenu i koje dosta štampaju ovde u Kraljevu, recimo, u okviru Povelje, koja je jedan od najvećih naših izdavača poezije i to je jedan svetski nivo izdavanja poezije. Vidjet ćemo da je to jedan raskošni luk, jedno veliko bogatstvo i ono za što se ja zalažem i kao pesnik i kao direktor biblioteke u Požegi jeste taj kult čitanja poezije. Znači da pesnici sami čitaju poeziju, jer prošlo je ono vreme kad pesnici čitaju poeziju u tišini, pod nekom lampom i tako dalje, u samoći. Poezija danas poprima neke druge oblike, bitno je predstaviti poeziju na jedan drugačiji način. Bio sam učesnik mnogih festivala u svetu gde se govorila poezija. Poezija se danas govori po vrtovima, na najneobičnijim mestima, pa eto i u vozu. Voz je jedno predivno mesto za govorenje poezije i tu je bitan taj kult ljudskog glasa, da ljudi čuju poeziju, baš od pesnika kako je pesnici govore, jer u ljudskom glasu ima nečeg dodirujućeg, nečeg što nas dotiče i spaja ili ne dotiče i razdvaja. Ima puno dece koji čitaju poeziju i koji govore poeziju, znači nije to tako tragično kao što mi mislimo i tu su biblioteke jako značajne, danas se dosta čita, ja iz prve ruke znam da imamo puno čitalaca, poezija se naravno manje čita, svuda je to u svetu tako, nije samo kod nas, ali kažem treba naći jedan novi način da se poezija prikaže mladim ljudima i ovo je jedan od tih možda najlepših načina. Iza svega ovog, da kažem, stoje naši bibliotekari iz Dečje biblioteke u Požegi, koji su vrhunski, iz Dečjeg odeljenja, Danijela Skoković i Mladen Majstorović, koji su zapravo sve ovo i osmislili. I znači samo nam treba ideja, da bude što više lepih ideja, a mi ćemo se truditi da se to i ostvari. Na ulasku u Ovčarsko-Kablarsku klisuru, poznatu po manastirima smeštenim na obe obale Morave, o geografskim karakteristikama, prirodnim lepotama, znamenitostima i tajnama ovog podneblja, svojim saputnicima su govorili Biljana Arsić, biblioteka Čačanske biblioteke, i Goran Nikolić, turistički vodič i izuzetan poznavalac ovog područja. Dok je voz pristizao na stanicu, Danijela Skoković, bibliotekar iz Požege, predstavila je postavku posvećenu istorijatu železnice u ovom kraju, poželevši dobrodošlicu putnicima odlomcima iz knjige Milenka Pajića Stanica priča Požega. Kratkom posetom Železničkom muzeju nastavljena je uzbudljiva priča o prugama, lokomotivama, putničkim i teretnim vagonima, o vozovima koji su nekada bili jedini način da se ode u svet. Učesnici ovog programa imali su priliku da svoje putovanje zaokruže i svečanim otvaranjem Staze zdravlja i znanja u okviru Međunarodnog festivala slikovnica Čigra, koji organizuje Požeška biblioteka, a stihovima pesnika Dejana Aleksića otvoren je ovaj jedinstveni festival. Danas smo ukrstili dva divna događaja, kulturu na šinama među ove tri biblioteke i završavamo ovde u Požegi na otvaranju Međunarodnog festivala slikovnica Čigra koji se održava 6. put.
on svoju reputaciju već stekao okupljanjem velikog broja ilustratora i dečjih pisaca iz naše zemlje, ali i sveta. Ove godine, zbog epidemiološke situacije, naravno nismo bili u mogućnosti da organizujemo različite aktivnosti, okrugle stolove u zatvorenom, ali smo se odlučili da napravimo jednu stazu zdravlja i znanja, koja se zove Čitaj i šetaj i koja ovako u krug kroz 18 postamenata predstavlja mesto gde deca treba u porodičnom okruženju, dakle sa odraslima, da zajedno čitaju, kreću se, budu aktivni na svežem vazduhu i da čitaju one slikovnice koje su dobre i kvalitetne. Trenutno i prva je jedna od najomiljenijih slikovnica mnogih, kako odraslih, tako i dece. Inače je proglašena po izboru bibliotekara, svetskih bibliotekara za slikovnicu iz Srbije koja je bila na prvom mestu. To je slikovnica Ježeva kućica Branka Ćopića u izdanju Kreativnog centra. Ovo je jedan od specifičnih festivala po tome što predstavlja jedan važan deo literature za decu, reč je o slikovničkoj literaturi. Mi imamo dosta festivala gde se predstavlja književnost za decu, žanrovski različita, ali mislim da je jedan od najvažnijih festivala ne samo kod nas, nego u regionu, koji predstavlja slikovnicu kao, kako rekao, specifičan vid literature za decu. Zašto je specifičan i zašto je važan? Zbog toga što je slikovnička literatura prvi kontakt deteta sa knjigom i dete koje se od najranijih dana, od najranijeg rasta i razvoja navikava na knjige, svakako je budući dobar čitalac. Takođe, slikovnička literatura je ona literatura koja uspostavlja taj veoma važan, neprocenjivo dragocen odnos između roditelja i dece, bake i deka i dece, jer su oni prvi zapravo posrednici između knjige i deteta dok dete ne nauči da čita. Danas smo otvorili izložbu na kojoj se predstavlja Ježeva kućica, jedna od svakako najznačajnijih poema napisana za decu na srpskom jeziku. Branko Ćopić je i dan danas jedan od najomiljenijih pisaca za decu i dobro je da je ova izložba otvorena u okviru ove manifestacije, u okviru ovog festivala slikovnice za decu. Ozareni prizorima sa ovog događaja, Čačani i Kraljevčani su krenuli nazad, razmenjujući utiske i nove ideje, uvereni da knjige, baš kao i vozovi, čvrsto povezuju ljude. Ova nesvakidašnja vožnja ostaće nezaboravni doživljaj za sve koji su imali priliku da putuju na relaciji Požega-Čačak-Kraljevo i u obrnutom smeru, u vozu kulture. Uspešnoj realizaciji ovog programa nesumnjivo je doprinela podrška koju su Čačanskoj biblioteci pružili mediji, preduzeća Železnice Srbije, Srbija voz i infrastruktura Železnice Srbije.